پشتی بویرا بنابونا زاروک کرد آلان دریا کوچبرتیه دا وینین وی زاروکی لهمو جیهان بلاف بون و گهدانک نافدولتی بوه بویره هات کرن چه بریا مدیای را و چه بلدارخستنا چالاکیین بناوه وی زاروکی. شیواکار و وینگرین کردین باشور و روج آوای کردستان جی خواستن زاروک کرد آلان ببیر بینن دریا و کرنا پیشانگه که لباجار هولیره. ام وك هنرمند روجافای کردستانی آنا قاعد باشور دمینم وك او بيرك تشبو مثلا آلان او کوچبریاک تشي دبل روجافای کردستانی ام وك اركك السر مي السر حمو هنرمند كردستاني از بيجم او اركك السروانه انه مثلا کوچبری او كريك جيانا خوش دستا براستي بيرك قلكي دلما بي اشياء ام ككرد بوك بيجند بودا فعك جمرق ام كاركي متشكي بكن قام في اشياء بقين دنياي حموته دوی پیشنگه هیدا باوی آلان یکوب و خواندنک جعالی سروک وزیر هریما کردستان نیچیروان برزانی و سردان هریما کردستان کروبو بشدار بو و کنگرک روزنامه‌وانی دارخست و تیدا سپاسیا هر کسایت کی کو پشتگیریا ایشاوی کربه کر. بغرب كردستان كلهم اخواتنا كلهم شعبي وحتى هون نفس الشيء شعبي چه جروج آوای کردستانه چه جباشور کردستانه همو گله منه از سپاسی همو اندکم کو گلک آلیکاریا من کرن چه ج آلی آوا کرنا گورن زاروک من دستان شهیدان ده و چه ج آلین دن و کو چه تشتک ج هر یکی هاتیه آلیکاری کریه ج آلان ره چونکو آلان بو سمبولا کوبانی آلان رمز كوباني شیوکار و وینگرین کو تبلی و پیشنگه بوین خواستن کو جلو برگین آلان و برا و دیاوی دو موزخانه که دا لحریم کردستانه یان جیل روج آوای کردستانه دا وره پیشکش کرن وکو رزگرتنه که جمالباتا آلان را. که دۆخی جوانەمەرگە ئاڵانمان بینی بەڕاستی وەکو هونەرمەندان لە باشوور لە ڕۆژاوە بە پێویستمان زانی بە خێراییەکی زوو هەوڵ بدەین نمایشێک لە شێوەی تابلۆ کاریکاتۆر هەر ئەو بابەتانی کە هونەرمەندان لە هەمان کات دەکا دۆخەکان بینی و ڕاستەوخۆ گزارشتیان کردووە لەو دۆخەنە هەموارەی کە بەسەر تەواوی کۆچبەران یاخۆ خەڵکی ئێمەدا دێ بەتایبەت ئاڵان. وینای زاروک کرد آلان یکو ترم ویل سر بر آوا ترکیه هاتی دیتن جیهان هجاند و وی یکه هیشت کو آلان به سمبولا پنابرتیه وره بناو کرن.